Katama ke Israel ber ke Hamas kanang jur susu. Menin kesengi beri kesengi balai nagaleng ke Hamas kala berngam ber kala ong. Balada ke Israel ke Persang ban pelat de ke bori ke hostage berangsa apo Gaza. Ke Hamas kala ong. Bahkan sapen pai ya kita hostage haringkat bat kisenduk mediam. Teto mentang ini sengap kamba susu ya kini kubor lengkon. Hamas say hostage to return in coffin if Israel tries to free them by force. Ka Hamas kaong kinong sarabor kan sapen pai ringkat bat kisenduk larak Israel ke Persang pan pelaj dak bor. Ka kanun lana Hamas jonggeri Palestine kam tam po Gaza kata ka Hamas kelamaham ha kesni balai ku menin kesni bagila ban sya penyap no ki hostage larak Israel ke Persang ban seyeki dak bor. Bat ladak Israel kadang yai banjur kajing hertma nagi lungsun bat kumjuru no poreng kau hapo Gaza Strip. Nagaliang ati keseng leno ang susu ba nagaliang jongka kele kat bala ban penim ya ki hostage lani kinong sarabor. Henry nagaliang ke Israel pan kele ban penyap pan ban yaki kala keno ba balai bak ong bak Israel kuan penyap yaki kelei ba kajing terbom lani kajing yai kenra jong sipai ke Israel ba kajing kerwit airstrike na posuin ya ke Gaza ka bu jing ma hisndon ni ke hostage na kajing im bakin kelas sendon lane begila banyak penyap sendon hak airstrike jong kari Israel. Kalau ang susu maman la kapor kari Israel ajeng Persang jongka pansei lemon lambiang ya ke hostage sela jong kari sport Israel ka kwa pansei ki da kapor Henry kan pingkup sendon ke im jongki lara kwa plat da kabor manolam yaki sela jong kari bat lara giwan pairu kino pai sendon hak senduk ya beriu laang yusu ka Hamas kari Israel kelas tang biang ya kajing hertma ke bajur hakeleng po Gaza Strip kamtam persya ikiseng lana Hamas kabalon rak biang ya kajing bom songsuk songsansu po Gaza Strip kamtam kajing yap ke pajba bat nadu bagi Israel kelas tang biang ya kajing tombor ya ke Gaza Strip hadin belakut no kajing ya soy sekolar ya kata ceasefire ne kajing asian laong ba om duna ya ke praspa lai pungut kinong Gaza kila sya penyam ong ke kubor jong trat ke koi ke khia napo Gaza ngening ap susu i wipet kubor kat ba katama peding ke Israel ba Hamas keempat kut aduk mentah subscribe ya ke channel ba pila bani i on lapen mi su i wipet video kublai sibun.